Watukufu waishilizi, watukufu angalizi wa he ORTC, watukufu wakazi wa heshesi wa Shangazija, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamani namna muzijuao riparwa tarehe 24 ya mwezi wa Marsi ujao iluhenda harmoni chaguzi ratsungue rais wa daula ya Komor ne maguverneur wa hezi siwa za hatu. Hamani namna muzijua wajao ngami kandida harumwa zenye chaguzi hizo hadaraja ho guverneur wa hezi siwa nyitukufu Shangazija. Sikusudia ni hadithi nanyo siku wa leo zandani ndoka zinfushia ya uka wenji harumwanyi wanuni ya hunsungua, wanuni ya huni chagua harumwa zenye chaguzi hizo. Amtekelezo ze shukra za hangu, ze marahaba za hangu soni mwanyi, ze shukra za hangu hulawana no waminifu muonesa uo. Ganyina haki. Ganyina haki muntungue. Nitendeshe siwa Shangazija. Imana inu maha 40 nirumishi hao harumwa miva mbali na mbali ya hensi ya hatu. Maha 40 hiyo inruhusu tirambua winji wa heze tabu ziremao umundile usoni wa heshesi wa shahatu Shangazija. Wajao inruhusu wajao sijimlisa tartibu mbali na mbali ni wazao kazoza ushinda zihundiendrazi emihima iyo insha Allah. Haizo tikusudia titungua nendelea harumwa zenye chaguzi zinu ahujani rumishihe shesi wa Shangazija ili nibahatishe nitenziani bamweja nanyi bomgwahibenza ze ndrazi mbali na mbali nizona mafaka za hendesa shesi wa shahatu harumwanzia maendeleo. Kwezi watukufu wakazi wa shesi wa Shangazija, mihima iriremao gamuzijua nondoka iranda harumwa ze miva mbali na mbali za hema ya shahatu. Tikusudia barnamaji na ipanga ibiriliawe miva mbali na mbali hiyo. Barnamaji ikawo eshiba shamuo shahayo shikansi harumwa ledima wa ulozi wa utsungaji malezi ya howana usalama ne amani hahensi ya hatu. Zija jeya ukatitsungua haswatan ledima no ulozi no utsungaji. Kaiti masulaha kwezo watukufu wangazija. Kaiti masulaha hosi huendelea harumwa namna refanyao inu ya uka riji toshe na uka risodoa giza haini rishurumi yao. Ruagize shaireo hawinji. Ngaruagizao hata batse na nrovi. Kasi masulaha. Ngaila dimuri hawembina kwezo watukufu. Ri hawembina haswa ya hasibabu ya uka namna inu rifanyao. Namna rendeleao inu. Ngaidhuru akiba ya hatu, ngaidhuru eswiha ya hatu. Kabati joshinda hakikisha ya uka mabawane mishia ya lao Brazil hujahunu ngaya stehiu ze shartu mbali na mbali eza haramishiwa haswa harumwa namna ya ulela zinyama amandizo. Kabati ujoshinda hakikisha uka majimbi ya riwasuli uhunu nga site hiyo eza haramishiwa harumwa ledima harumwe dunia. Abugenga monao ya kayabo esu ya hatu
nga inji yao harumwa tabu harumwa huendele harumwa ndongo hamanda zinu haisu nga mrengo miado usoni mwanyo kwezo tukufu wakazi waishe swa shangazija hautsanganyi hana minanyi ili ribarikishe le dima la Komor le dima la Ngazija haswatan hahuendelea utia taratibu za nyumeni za shinjiha harumwa ndrumi wa zana zititi za kimashini ili ubasa le dima la hatu nga mrengo miade osoni mwanya ya tia nuru ya utia suraya haso eziko za hatu za heshesi wa Shangazija na yeneza container frigorifiki harume mabavu ya kilozi ya hatu ili uhui ili ubama sheireo shahatu shitsangamie walozi wahundi hena tabu na hasara nga mrengo miado usoni mwanyo yahu basaush utungaji wa hatu wa mbali na mbali ranzi za nkuhu uwaswilize mbuzi neza saya hahurumia haso taratibu ikao zilola nao no wakati haso harmo mba wahe utunda chahula shahezi nyama amrengo miadoso ni mwanyu ili uruhusu zendongo hizo rishinde rizitienziani hausiha na hasonsi ngamrengo miadi ya uka ngarjo panga wana wa Komor hunu Ngazija wahu virilia hautaalam na mkurubio wa hao no walimaji no walozi no watsungaji ili zendongo zinu zishinde ziendele usoni hahu vima ndondondo hausitehi izori utajiao nandoka riwasuli harumwa natija njema kwezi watukufu waheshesi wa Shangazija kwezi watukufu wakazi wa Ngazija zenye chaguzi zijao zinu ngamuombo Mungu zendelee hanzia za amani ngamuombo Mungu zendelee hanzia za mrwaliano risunzuse emabaya risunzuse zetabu sisi wandu wadzima sisi wa Komori sonzi sisi wakazi wa heshesi wa Shangazija sonzi kaitsi masula ya ukari jurihani usalama wa hatu bayabu haini mzima ngujo tambiha iroho haisu ngamumparoni hawinchi etarehe 24 ya Mars mwende mchague mtsungue kandida wa nambari 2 harume maguverneur nande kandida wa hanyu Abdou Swefu mrongozoni banu emakatiano na yenshi daula ya Komor na yenshi sheisi wa Komor na yenshi na waenshi o wakazi wa Komor hejimla hao warwaliane hamani na mparano na msaidiano ili uheza juu maisha ya hao maisha ya heshesi wa Shangazija insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.